što se tiče samog treninga, on kreće 26. rujna, međutim do 20. srpnja imate mogućnost iskoristiti popust od 10%, za sve koji se prijave do tad i uplate 10% akontacije i onda se ostatak plaća do početka treninga. Reći ću samo da se radi o treningu koji je u 9 modula i onda to ljude prepadne da je to neki jako veliki angažman, pa evo sad moram ovako reći, radi se o zapravo investiciji od jedne subote mjesečno. Znači, to je jedan dan mjesečno plus imamo još dodatni online, to je cijeli dan, priznajem, i to onako od 9 do 6 popodne. I onda ljudi misle, ajme sad cijeli dan, pa ko će to? Međutim, komentar koji ljudi imaju, pa nekako je brzo prošlo i kao da nismo bili cijeli dan, zato što je naravno interaktivno i stalno se nešto radi i to ne da ja pričam, a ljudi slušaju, nego zaista radi se jako puno vježbi i sve modele praktično isprobate, vidite moje demonstracije. Za neke stvari, dakle neke stvari su dodatno potkrepljene još nekim videomaterijalima, skriptu ljudi dobe. Još ću samo reći za kraj da se radi u malim grupama, znači grupe su do maksimalno 12 polaznika, znači stvarno su male, tako da svaki polaznik zaista dobije odgovore na sva pitanja i evo, ja vas toplo pozivam. Ako ništa drugo, javite se, raščistit ćemo sve vaše dvojbe bez obaveze. Znači, kogod me kontaktira, to ne znači da morate doći na trening. Pitajte što vas zanima.